Едерне тұрғынжи сәтпешлеген пірлежу талықра твачыралы тонны чер товара дербелет. Кунда сагырвуны тәрлі сәт юрвары каларашы. Муска, Санкт-Петербург чулхула, май хулара візен товарне туянма булать. Ядрин молоко пірлежуін продукции, расшири чилаях чер товар ешне дегене. Едерне тұрғынжи полнымай чавашен ердюжи Олег Николаев көпірлежу өжігіліпеде палашы. Кунда тобыржы вишсе чергеген линие худаяна. Кыжал сәтпешлеген бірлежу шәне оборудование туянна. Бұл талықра пилік тонны тобыр чергеме май барать. Унзырбушне минутра щитміл пачка усламшу хатырлет. Кыжал бірлежу реч неде өжізен бұшланна. Шакнавали шерембелік миллион деньги кайна. Вырында кунбажи шлапланзала ашын мар. Сыр хатырлеген оборудование туянмалла, ача-пача батне тата типе сөт хатырлеген линия ушмалла. Планзем бызык. Чаваш республикин бушлаги Олег Николаев бірлежу адаланма шулсерен укшағывны негалары. Предприятие адаланны кунда байхураганзине тивишлі жуши илме майбанне палыр трейердюжа. Олег Алексеевич едерне тұрыхинжи ларудурубада балашы. Ача-пача лабамызіне тивишлі бұқсадымалла. Шағыйду малдадымал негалары ердюжа. Тұрықра шырзагыр ача лабаме. Бізенжен шырбірішінже чырмав жук. Шичи лабамра вара вылямалы хадырзене юзамалла. Онда халихи адезіне кертмеші. Халық пучаройбе кунда утмылбижі проекта бұрнышлашы. Ішсене иртерме утмыл 1 миллион деньги уйырны. Куенбе чавашынре хушма конкурста ергелене. Онда вали едернезем тата шитмелиге үшпе керлі худсене тұратына. Шулла шитсен пулдран ыйдыве маладухать. Наргымышлы юзендран тұрықра вайылет. Он пагерешме келешетуны халихи шитмел 1 гектар жинже она подермелли ішсем ергелене. Республика Гларым Вали, Алина Сусметова, Николай Скворцов.